Goka sai mangane sabwaro. Sabwaro na nyanjete. Ntwara compete nonde. Kara twara go soma. Omumuro yo mwe ko rukumbwa. Na ende gale kumbwa lero mami ta kumbwa. Kwalo ko mali anza wote wanga. Na nyanjete niwe. Bona batwara go soma igona batwara go compete na ende onena bakwa kanyo murondo mwalimu nyo sinyure sapa kama tegenda ali Mrs. Momanyi. Okay nengoraye mukwani munya ko ojo we bole singa kiboneza bwe na kesabwe twari konya koraiga na twakora twakora igo balimu aba dali gutwara problem na balimu ikiagara nje na ariko ngwarenge mungara ngali nanje tukokwetana no monte zitokorega ikiagara bono chugukora ise bokorega singa yuko kutwarira omurembe igo nabatware korokia nabatukiro mundu tanga tware kwa paramuya wae emyaka irenga wachitego emyaka irenga wasomete utonyo zara litai 31 years so yo wachite ko litai mwaka ki 2000 litukulia uli kulitaya ngakiri ari no uli nyolete twatebe tuwe mate maruba kago chambara ago chakende headmaster headmaster gatotebia ayebono mo chaka no mwaka oyo ngulitayo ule before gote mapema na nyungu chikutaya na ringe na ndiko nywana njira ni rindi taye ikiara ko myaka ina orogete ne menge myaka ine menge tegandi taye ngendenka na ndi nanjite biasara ngendenka to juma katayo ninje na bana ngendenka bono njiko kole biasara kalitaya kachangalene na butoka karuwe pati tokarwa engaki ichipati choko litanga kichale kokoro chiri bune chichalero Hitwa bare kugure chingoko guse nyongoko bago twako urengo emburi yanye nyukindagira cyarwa cyaro ko bari mu bonsi mwaragira abo pako achisa wadi bada na itu barangete kinya bayi bagacha bakabungura pole kwa usinu barangete ko bintu kwari ko presence bono mangana ali akalekera kwara gosoma ibiranyambia lengo we kama mimi nikuambie kitu usikifanye nakuchune te Magazi kama magazi swatunguroro mpa masometi lakini umwana wakawa kuri gasi yaje ika nanya njete ojo go make mistake na mchapa siwezi kumspea wewe unasongora viranya virorose ndamwite matari ni muhemo no abana bande barenga baba bena bokwari ko bayita buna bona ekero lari kisi bali ntwa bwato mwana uri ko kumukunyore muruya umubega ki ari gututa nakini tomoita obera paka ise kibeza ise mu bwato pako lakini abo twari ko moita pako mwana yagacha ko mwana agasomia bona after a long time na gusini mbwangu ko litaya na ari tukana mukanye ni narobi togene na tukikoro ubocho mu bungo bokirango tumiko rumwe kumyoko rumwe tukabora rero twakure abayi bana rubi batiriki ari twari kuga darubi boko nyomo ntamyo byakurwata no mama itabakari bari tukaba tuibira go tanki tubwate tubata kubona kubura tukaondoka akalo nere yakurukoro ari stokire akante tago stoka gakinje tindu ko bayibera ngo bakwani ugocho kutukwana bono namwe bema tukama unte ukomana ko muri mwali muno mate mukonyoro uri bacande tegari kisi primary kama temo konyole naje ubigete suti achita kabo mwana mujaga soma kakanda pake university akora bane merma gokora kaitata kwateba ni ina korora na ke na korona danga inyora bani mu abatangite tutanga na somete agatin somete akabwa bwa katatebwa ne singe nyumo kwagere tukomatisi togucha isinge nyumo kwagerera mu kimuri lanchi igo umwana umuyeka ruko mu discipline ndo manyambu ya kwa mu isa to mu discipline without a reason tabakumanya kwa makonyire more discipline with a reason na and to some extent na ndo mo correct na mo teye dukiagera na guita neke next time mu koraiga basi umwana bana bako uyo ko yuna bako igo bono bona enko gaitira abana kera bagosira inje mimi arichwa igachega keke twatebe ntoko aka mwana umwalimu ndaga tote maite yendo tuko bakorera onya nturu kubaka kamochire style nere twaruka twasika masikio umwana agutugama
Oitia magoko kurusa ukiobugata masikio ari ayega. Ekera ucha kogorwa kurwari sururi ko moira tai korore kya okora. Uno mwana ari kuobo. Frog ngakimwa kairo kile frog style. Sika masikio tukari koteba. Sika masikio. Mwana kai uranga sika masikio tukamire kara wetiria magoko yose amesika manyanga ya bere. Ya bere boro. Lakini abana ntingo discipline na barenge. Lakini not in wrong way. Umwana ko manyanga ni mati. Umwana bwekanta agituringi ese miaka 31 na asometie. Umwana urengo mwaine na nyorete miaka yose. Richard Onyonka. Seneta ya Kisii. Ulia alikuwa mwerefu. Na sikumbuki siko nimemchapa. Kaja naende kanya mwana ondega lakini unfortunately karade university. Nena bali ngomongainigo. Mongaini wote bino kwa matabi go bwatiro. Richard Onyonka no musomete mo seneta Kisii. Urino mwana funzi yote. Lakini alikuwa mwerefu. Sikupata mtoto mwerefu kama yeye. Oko matebi go chiango chia. Kwa bita kesente sigo kwa nyoruni tabukirwa kumina ki ngakibona amanya bono garo mungaini kumbu anakia. Alugwe somera guchi. Alugwe yari ngumungaini kai gure gento iga gose bangana igure bo kwa bana bandu bo kwana ngende kerega na bagota na ikira cyo bananga na bokerega. Okay bwatanire kale. To walimu no buya. Mimi nilipenda walimu. Aba mwana ndo tairete mwalimu. Walikuwa wanasema walimu hapana. Iko walimu wenga kili wali ngobuya ukae asemya kili wasometi 31 kwago keruto buya sana. Walimu no buya bwalenge. Inchebone singe ngo so walengo buya bwane. Uruti na rwete background yetalenge uyamana. Na akira omugako sire na irani background. Bona ninche ngokole gasiye. So onanje tu walimu irusa nkonyora nafanya kazi. Na wakore biashara. Na ira kibando buna prison na ira kisukuru. Ukwire nari kibando paka mirase na robi. Kwa ukora chitenda gose. Ukora chitenda kwena na bodia. Nkobodia. Adi kale bantu bari kwanga barenge babe. Ugwatire no bwatikende na kwareta. Bono nabona ari gustwago na ari gutwara time cyugo. Ikiagera uikabana bana basa ari gufisi. Na kanete. Nabatari umugati. Kichaba babere school. Nabanyore kibakuri. Bararabi. That is all. Na nalo kone biasa. Bane ruseye tuachire nka ibina bikokora. Bataye na abere paka Tanzania. Ituko limo omonto yo manere tali ngibika na akore bichantu angene tikasa dicyane. Ombo gikoze nero ukire kuye miyoro ku Tanzania. Engoronja arengo ntuto mangito toko gataiga. Eroyo korunyuma no tanye manyeti ogocho kwa kabi emiyore ye ko boga. Ukaruta bintu seto gachama za chibudu kenjio. Tukimboka maisha ya samani no atoko bintu twakumira twaitire. Lakini ina karono mwalimu. Ono mwalimu wakora goma to gweta butuko. Lakini rende mimi nilipenda tufanye biashara abana basome. Abana basome. Baragire. Tubako seri unga abana umbabwati. Na abana una batabwati se tinjio. Tingire tire bagaria ise. So meza tu. So bono ngakia kwa mwana ijiri go survive bono buno mutaka yonse. Mimi niko mimi sida hitting affected kwa nyasaone na yo mukaka bwe nyombe so ni yona directive itongoko gichatinya na nje ko kori bintu byense bira ndu sikuru sinyasa bona nje nabo manyetenga nyasa biko randende onde tayo na rura ko nyere na mane jiri ugo mabana ba manje ba somire na babikiri binyomba bakonyore besa kurwa uba karaba tabwati besa na ndisi ningende ko bali na bona ndo sataiga tindinga igonde amoke telinga ti ole kura mama okay bono ntole byombo bya bangina mergo round kwanyora kurwaro saving ngokora tole bono kwanyora tugacha kwanyora bangina baba bagotwaba kibono ndakitugaba tigatokore saving twagacha chibesa twabe gena mergo round twagacha bono botogacha chibesa chetu chire milioni lakini ekarojo mintanyo rebo ko na chako kabesa kwa besa bwe konyera mwana yaga seri gwe fizo nyakurusha we are okay kwanira ngo mubura kule iskali kwanira ngo mubura kule iskali mugakone na kwete ono nja kwete on araire litukuligima aya omo gaka gachire watigaire irari bagaryaje niriyo munyina tiga gotenga mu bantu bana korora mabera ingitingo taka mutandore mabera
inkitimbwati amagoko sia ni Nyasaye nang'ete umwong'ina gugwatigirwe ebe kirinda abana bawo buna mwari gocha kubarenda limo n'umugako romo ndago ndaingo umugako nagabara mukako manyo kale mata no kage mumanye na akwete agokora ebintu muno musacha. Yes, that is what I'm supposed to do. Ndenda abana bane indindu umukione na nditegetie abantu batekondora amabere abantu barakorera amabere no ngamukungu ari getari kunyara na ndo kogetena bakorera amabere na ndi bakogenda bakogoteba ulibusa useless yo mugako karendiro umukiori umuburaka itenenere teneni umukio uburaka tali bono bwacha na ubwari ngikurukare teneni umukio onye tikwara okora mirimo mugondo kure alima nyone ikikonda genda gicho teneni umukio ikina kikire mo important akina otherwise mugaka na kwete into kikyo igo no gwanchera na litanga ngakibona gwakorto gacha kuhili bwangu ogali just no bugimo inche korenga nedi ko na kinete no bugimo bakonkuru mo chakana ni kurumo chakana kuna na achete oro tutata katutike turi biberiga tugakina buna tuakina buna tuacha lakini yeye ndiye alikuwa nkonyeka mabiuka mimi sikuingia company na maisha yangu yote naona karondo mwalimu njaba sani ni buate lakini abasani baberiboka nje natwali sobo kumabwana baberiboka abungo tebi mitando yane abago tebi mitando yane ekeronde no bokongu bago nkonya ekerwa no bokongu labakonya igote mene tika timbo ati abasani ni bwata abamwalimu atego soba nabasani lakini efureni bayime odio rago konya na ndo raro omate friend anabera ro gente kale bodia iyo likikia mabere tega lakini bale abasani abuna uboka na abwate na ndinya sawo bairire kuna bona nje ngotabona nje matukana igo abasani a friend in need a friend indeed na entali abango ratwale nago tenga maishani kutoka utotoni mpaka vile niko hivi nilikuwa na wawili tu mmoja alikuwa anatoka Manga pale mmoja anatoka hapa Uchibu Usiri mad yatoka nyora nokoro no musani umuntu umanyite nkiagokora ura tebi gento kari kuchiko tebi uri next ako kebeka na njaga tebi na kebeka tingo ko tebi no ako beka ububisi nsero meme isero meme na ndago tebi onde umwalimu Serebina kwandera ngo mwalimu muri skali ukurigiretia ndaka ukorete kosikale lakini utaranyora mirimo arabaganyete igo togotebi weke gusi eyeganyete nyanya kuma pakeche nyore nere kolega tatiga ekerarenka tiga nera manyankia gokora unabona gani nducho mwana gite ubalimu abe secondary okori miaka eno no gatana go gukora lakini bwagachire nyumba permanent bana mbodi ngaigo sakuruje bese cyagwagaje iko kuna ubwikabari naye ubwikabari no bwikabaria kakerere gucubwarimu kuri uraba to ikabona bana ruta abeka ngongino uraba to tori kiribwarimu iwokwa garubwarimu kaje ikabari kana gukora bintu iga nande to boranga lebo ngekonda busako mbona gokwalebe bese gitaenda kukusaidia ingakasi etingo koreje nembe there's nothing like that oba chusinga meme ni ke kora mere mende yonsi gichonyo lebes ekwagache bona ijato jikuiba igotaraze mangaganye ka ubwari mu ngakaye serikali yajire gutangaza mwaka otoko koba dicharanka toko bana kwanya abandi basoira maruna marwa nyumba bondo bakanye tubwari kana ko kore bintu bike kuranya no muntu abana bakore kubuoro kibutsa na atakwa kibesa but wekipirigabo wabeire busy na no maitika kaninje ko mwalimu igende yana mwalimu abe consistent aso ase na to kambusa anya gokora aganyiri ande bana ko tabo kusimba na ba tangi ganyete tekuma pakenyo ra matinyo ikiane ganyete lakitenge yetaganyete igo generally you are general comment guru bwalimu bwa kale no bwabona gamboro igo bwalimu no buyabole ne generally mimi nilipenda walimu na saa hii nilipenda walimu mwalimu gichana naro kwete kuchiga iga urenge headmaster yaito igare gototengo walimu na no bocho mate ko mwalimu ngira chiko ibabona mbese kira nyora riyo ibe